Halo? Malo? Malo? Bujuk dah. Gua geroin dari tadi, orang ada yang nyawat pisan. Apa bengek? Apa bengok? Rumah sepi banget. Udah kayak kuburan. Punya bini satu di orang semuda. Apa kudu gua punya bini dua? Apa lu kata bang? Punya bini dua, satu aja kagak semenggah, satu aja kagak ngurusin nih. Buktinya kurus nih. Dengar gini nggak? Tadi mah gua geroin orang bersuara pisan. Jangan lu marah be apa malu? Orang mah laki pulang kerja, pulang kuliah, boro-boro disini kopi. Ini mah udah dimarah-marahin. Saya kurang bagaimana sih bang? Abang nanyain kopi. Emang gak lihat di situ ada kopi? Kotok kali matanya. Mana? No. Sopan banget sama laki, nunjuknya pakai mulut. Orang sekalian sama kaki. Oh, pengen pakai kaki? Saya bergedek, beneran lu mah. Udah apa, jangan marah baik. Are you okay? I'm fine. Thank you. It's my dream. Hah? Ngomong apa bang? Nah, udah sono ke dalam ambil garasan. Lapar gua. Ya. Five minutes later. Lama banget sih. Ini apaan bang? Apaan sih? Ini apaan nih? Belagu banget, udah tua, segala surat-suratan cinta. Tuh, lihat. Kepada Mumun Munaro yang tersayang. Munaro. It's my dream. My dream. Berak selatar, cebok pakai silet. Waduh, bohong dah kemudian pantat gua.